Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba, mudah-mudahan kareba memeluk mua. Dikoe iya si bawa silo-siloku elok kak mebu bepa jalan kote. Yaro bepa khas Sulawesi Selatan. Perkenalkan iya aseku Azhara. Iya Putri Syakil Azhara. Iya Tia Rizky. Iya Siti Nuryadin Natia. Iya Ratu Syahra ini. Bahan-bahannya labu serbaguna, mentega, peje, wortel, lame-lame, daun sop, lasuna putih. Pertama labu serbagunae. Pertama kangi mantega. Tambahi wae cedek tak cedek. Garu-garu ni anggena tercampur. Rontoi bahan-bahanna anggena tercampur. Tambahi wae taroi anggena 20 menit. Tamakangi minyak kanre cedek ripamutue. Pertamai daun sop, wortel lame-lame napa dinasui. Garui agena si campuru tambai lasa, nataroi peje gola na merica. Gulungi sagena manipi. Cetak malebui, uli jalan kote siap dipakai. Alani uli jalan kote pertama ri cetakange taroi liseuna napa ritutuk rapet ni cetakange. Tipa ni cetakange mancaji ni jalan kote bu ni sanggena capu. Pertama ni minyak kanre. Sanggara ni jalan kote sanggena matasa. Kalena ni jalan kote si bawa ladana. Jalan kote siap ni dianre.